Sikaqedi sisasebenza singomakhanya. Lo mama lo ukhanyisile Chabalala. Sicela aphume eParliament. Sicela baba uMsholozi singomakhanya siyacela baba. Siyakhothama kuwe Msholozi. SG Nomvalo siyacela bobhuti abadala sicela nikhiphe lo mfazi lo eParliament. Mangenzeka nimxoshe na kwi-MK mangenzeka nimxoshe na kwi-MK ngayibona ivideo ebamba imeeting noDuduzile Zuma ududuzile lentombazane ephaphayo lesebenzisa amasosha ukufeza inhloso zayo ezingcolile benonhlamulo ndlela sibonile ivideo ekwi-meeting lomfazi lo ekwi-meeting kanye nabo oduduzile abazo ukuthi leyo video sinayo they don't know bacabanga ukuthi babe kwi-secret meeting beplota against uSG ivideo ke yafika kithi singomakhanya sazi kahle sicela ukuthi ke aphume lecharlatan leli charlatan sicela liphume eParliament mangenzeka futhi lihluleko ukulunga nalapho lingaqoqeki sicela lixoshwe nasemkhontweni icharlatan leli lomfazi ya ahambe ayobeuza kude le ebese kuthi ke uZungu lo wasemtubatuba angaphinda sondele eduze kaBaba wena Mbambo mangabe uyahluleka ukuprotect ubaba lapho mangabe uyahluleka ukuprotecta ubaba uMsholozi wena Mbambo oyi head of the president uvumela wonke amasimba lawa ukuthi azonukela ubaba lapho wena Mbambo engabe uprotect ubaba wena uvumela yonke imkhufefe namasimba ukuthi azonukela ubaba usemdala usedinga iprotection eqinile wena Mbambo wena othenjiwe kuleyo field kodwa uvumela oZungu ukuthi bahambe bayonukisela ubaba ngesihlama so phaphama ke vikela ubaba lapho Mbambo phaphama impela nje Mbambo ngoba singomakhanya siyakumemeza manje Mbambo sithi phaphama lapho eduze kaBaba wena Mbambo oyi head of the president yeah sakunika nje i-second chance ukuthi wake up ndoda uZungu akahlehle aphinda sondele eduze kaBaba uye lo behambisa ama false and fake intelligence report kuBaba lokhu okuholela ekutheni uSG azasoleke aze aphucwa amandla imkhuba yakhe lo Zungu lo wasemtuba kade indaba yakhe azasondele eduze kaBaba yabo abakhethwe abantu abasondele eduze kaBaba kwazi ukuthi ubani futhi usondela futhi angathi ubaba manje usengaba ne PA kuthiwa yini lento PA umuntu okuyena o receiver wonke ama message ekumele aye kuBaba angayi manje nombani kuBaba akube nomuntu okuyena ozo represent uBaba wonke umuntu ofuna ukureport izinto zireportwe kulowo muntu angabi lula nje ukuvela umuntu afike kuBaba nje ayokhamisa umlomo onukayo laphana onamathani nambukayo ayonyanyisa uBaba ngamasimbi ezindaba laphana uyabo kodwa ukhanyisile Chabalala akafokofe eParliament lento ukuthi iMK irepresentwe lo mama oyisikhohlakali ohlangane ehlukana noDuduzile nonhlamulo ndlela angiboni kahle le nto singomakhanya siboni kahle akaphume eParliament lo mfazi lo akaphume eParliament